evunywe uXulu khona kuCandolo iNkosi evunywe uNtema elujaneni Lela ngaselahambile sazobona nasendazizwe kodwa nazo izinto akusekulini babethu enzo ukukhuluma ngiyacabanga ukuthi bese ngibingelele ngabulisa nje wonke umuntu ongaphakathi kwendlu sekudlulisa nje kimi ukubonga nje usuku namhlanje sekukhulunywe wonke okuhle okukhanda abantu ungabi-ke engazuthi umuzi weNkosi uzwa Sanguye ngizoyiqala nje la le njengoba ngivakashelwe izinsizwa lezi umfokalana nomfokakhali beyiqala nje indaba yakho lomkhuleko weNkosi uMagidi sahlala phansi saxoxa nje kahle lokho kodwa yase ngithi ayisikhuluma ngamaseyikhuluma kanjena ake sisondele nangasemkhandlini ngoba phela kuyelulekwana lokulekwana kancane lulekwana nje kancane kuze kudinga ukuthi mhlawumbe nomndeni usondele ngaleso sikhathi kodwa nje amakhosi onke alapha ekhaya waSanguye wabiyela ngeke ngoba singawahloniphi nona ngokuqhakambisa ngawo lomkhosi lokhu icatshangiso ukuthi ufuna sicabanga ukuthi ubani khokho walelizwe owaqala lesihlalo uma uzokhuluma iqiniso angekho ukuthi bona amakhosi ashiwa ngaphandle vele azalwa uyena iNkosi uMagidi amakhosi washiya ngaphandle nawakhona onke kodwa ngokudala bokungcwele bomqalo wesihlalo iNkosi uMagidi eyasebenza nesilo sabadukuza uShaka nami kuyinikela nokuqotho wayengakuthola izwi bekuthiwa ayengekho qotho uma ukhuluma iqiniso amakhosi akabiyela u7 kodwa inkosana iyodwa shuthi lo 6 nje wawulwa nje ngokuyinikela usagcina sabuthola ukhosi lezi zindlu lezi zu6 zalekelela le aseba u7 uma uthatha umlando ingakho ke nakhona ezinkulu sihlonishwa kangaka izizwe zabiyela sihlonishwa kangaka kwaZulu sihlonishwa kakhulu lapha kangangoba abasishove emuva mawukhona thina nje kuyacaca ukuthi khona amakhosi akabiyela funa sihloniphe babethu sihloniphe ukhosi bakithi waSanguye ngoba igama lisho nje kwaSanguye wayehlabana empini uMagidi iNkosi uMagidi ngoba ubabe kubeka baze baphuma nani lelo liphuma naye bakhona abanye abalwayo kodwa kuqoqa ukuthi kuphuma naye yedwa ngoba eyibongweni zeNkosi uMagidi uyangena inyanga yayibancindisa umkhathazi uyangena lapho kuthiwa khona umkhathazi ngacoco ngomncindi njalo efika ukhathazi ucoco njalo akhathazi ucoco kancinde qala ngoba kade esho indaba kuthiwa kuthathwa lokho kwengcindwa ngako kwakumi kanjalo ingakho ngithi lolu hlelo luhle ngoba nami liyaqala nje kimi yebo inkosi ezizalayo yayiyenza imikhosi kodwa sengisho ngilohlangothini lami nesizwe sakaSanguye kuyaqala ukwenzeka lokho kuzokwenzeka ngoba lokhu mina kufanisa nomthandazo wesizwe novala unyaka manje uba sithanda ngoba umthandazo ukuyala insizwa nentombi nathi bazali ingane sijela amaqiniso singayiyeni yenzeka ingane iphunyuka esandleni kanti nami umzali ngiyibona ukuthi yenzani kodwa ngihlula ukuhlala nawo phansi ngiyitshela iqiniso ukuthi lokhu nalokhu akulungile impilo yakho izoba mfishane awuphili impilo ende manje impilo ngandlela nje udlulundela imihle bamfishane kasi uNkulunkulu ushesha abone ukuthi hey ngoba uyangikhathaza angenze ngenye indlela siqaphela impela lokho akekho umuntu omunye emhlabeni ofuna fanele silunge nje silungisane siyalane nami futhi bakhona obaba bayazi enkalathaba manje la ufuna ukulungisana afike enkalathaba kuhlabe phansi ukuthi ayi ndazi mama lokhu kwenzeka kuloko futhi ngokwemukela nje ulalele ngoba uma ngalaleli abantu futhi nami angiholi umuntu la nendlela futhi kuzoba phambili ayibuzwe emumva ke ishintshe njalo ibuzwe emakhehleni amadala kade wasayibona
wathi umlungu usosha lapha eqala ungibona nje sosha wasengitshela nje wathi hey ubaba wakho wayehlonile wathi lalela lapha ucela umgwaqo ukulungisa ungawulungisa uzuke emncane busukuvalela ungasakwazi ukuthi ucente nje uvulele wayechaza ukuthi ke khona abantu ababegijima nangemali mhlawumbe bekwenza izinto ukuthi uzothwasa yini la angezi ke leyo nto ungabona ukuthi udayisela kude thwasa yini la wathi ucente kahle kodwa nje ungavaleli umgwaqo wakwazi ukujika phambili seziqala ngoba ngeke usakwazi ukujika seziqalile usumncane ngeke isajikile emuva bayisho ngisho ukuthi ke lo msebenzi ongaka osihlalele esihlela ngicela nje isandla nakuNkulunkulu ngoba siyisithandaza ukuba umsebenzi weNkosi uMagidi engathi ungayimpumelelo uhlele kahle umthandazo lo uphawu lomthandazo wesizwe sakaSanguye akunayo inkinga abazivakashelayo abayiqhamukela kwezinye indawo bamukelekile nabo bezizwe besekhaya nathi sibamukele futhi izandla ezimhlophe kodwa futhi insizwa nentombi zivule lapha zilalele ngoba impela ikhempu yethu kufanele ingapheli sekufanele ihlale ikhona nayo zilungiswe nje insizwa kube nesikhathi sazo ukuthi insizwa ziyahlangana ziyalungiswa nazo ngaleyo ndlela elungiswa ngayo ngiyacela bakwethu ngoba naba nabendaba bakhona kasimpo somabhizinisi bayasibona noma athi waseThekwini noma athi waseGoli noma athi wala ekhaya kwaSanguye siyacela nje isikhashana sona sesisifishanyana kodwa inyanga cathi umhlaba waqala ngekusasa bawubala ufika ko-20 mhlasimpe abanganozwelo nje ngiyazicelela nje kosomabhizinisi abanozwelo ababonayo ukuthi lo mbidlanga ngasibengana lokho nje ungafikela enkathala lapha Sanguye ngibona ngemoto nje sifika lapha eSangweni kube kukhulu wabo babezongilekelela kubantu nabantu bakubone futhi makufika lapha nabasayitolo nabo ngiyakhuleka ngoba kuyimanje nje khona abantu bawaSanguye bayathenga la nathi sifanelwe yikho nje ukuthi silamhlaba besedolobheni siyathenga nabo besichaza kodwa nje ngikhuleka kakhulu kosomabhizinisi impela nje ngiyayicelela basilekelele impela lokho nje okuletha ukusuka enhliziyweni yakhe kobe kwanele sikaSanguye ngicelela mina njengenkosi yakaSanguye ukuthi bengisize bengizisele mamlunga ngiyothokoza nje uma befika lapha ekhaya besilekelela fike lesasikhathi abantu bakhululeke bemnandi nokuyiphatha kahle makusondela luyasubuke ngoba sizoqinisekisa ukuthi umhla ka-8 lo msebenzi fanele ukwenzeke umkhuleko kakhulukazi uqanjwe ngokhokho wethu iNkosi uMagidi wenzeke ngempumelelo kuyabala namakhosi ayilandelayo iNkosi uBulange iNkosi uNgangenze iNkosi ukhishwe ekhaya bese kuba iNkosi ubaba ozala kusenzima kulokhu ngimemeza kakhulu igama leNkosi ngiyahlonipha ngithanda bese ngazithi nje sengivele ngimemeze nje noma kanjani ngiyalesaba ngiyahlonipha mhlawumbe ngelinye ilanga logcina kujwayeleke kodwa njengamanje kuselikhunyana impela ngaphandle makuphoqa ukuthi ngibhaleke phansi nabe lifuna phansi umsebenzi ngiyacela sizwe seNkosi sizosakabiyela kwaSanguye mhla-8 abavunulayo kuyavunulwa kuphathwa induku kuba mnandi nje kodwa-ke ezokuthutha ngibonde ngizoba nazo kodwa lapha nje bakithi lapha esikoleni yangu-egroundini sport ground lapha eyanguye sengingadabula mhlawumbe abantu abadala kodwa mhlawumbe phela ngoba isezikhona ezokuthutha ngazi kuyogitshelwa nje phela sungahlula u-10 nje ukuthi nami-ke sizwe seNkosi niyazi phela ukuthi kuye nginicele nami ukuthi yebo kade ngiyile kodwa ngiyacela futhi namanje okuzothandweni futhi sikwenze futhi asikwazi phela ukwenza umcimbi ongaka singanikeli lokho kusuka othandweni lakho umuntu kuthiwa ukwenza ngothando yasho ingoma ngalelela ngithi konke lokho sikwenza ngothando ukuthi siqala nini namhlanje noma ngeviki elandelayo emasenkantolo naseyigodini mayakwenzeni zikhona induna ziyalungisa naseyigodini ngibona sezisa nabo siyanikela ngiyacela nje angiphoqi
ngiyacela nje onakho iyahlupha into uma uhola abantu usengathi abakhona ukuthi hayi umuzi nomuzi imali engapha 500 angiyenzi leyo nto angiyenzi leyo nto ngaphandle kunayo leyo mali yakhe engaka uyayiletha-ke kodwa nje angiyenze angivamisile angithandi ukuyifaka kule kangelo ukuthi sishaye itarget ukuthi umuzi nomuzi hayi mina ngapha wasangoyayi mina akwenza amakhosi angiphili nezizwe zabo kodwa mina ngapha umuntu uletha akuthandayo cela siyithandeke bawethu siyihloniphe sibonga amazwi wonke asethehlela phezu kwethu nezingoma esezibekile nobaba sebebekile nekhansela sesibekele khona noNdlunkulu lapho kwenkosi asesinike khona sibonga kakhulu lokho nasemakhaya sidluliseke bawethu ngoba khona abangekho vele eyigodi kodwa ncanti igodi zonke zimelelekile ngalowo mazwi ngiyabonga kakhulu nawe baba uThokoza nyanga nawe bakhaya nabafuthi abahleli beyindaba siyabonga kakhulu enwenzile osuku namhlanje sesizoqhubeka ney'ndatshana zethu okufanele sizenze ngoba vele sesiqedile ngicabanga ukuthi sebeyovala abafuthi sesiqhubekela nokunye siyabonga siyobashayi siyavuthulula inkosi eyabekwa uyise amanye amakhosi ebekwa honina amanye amakhosi ebekwa abafokazana igula eliqhume kwanyakaza ingonyama khona kwakhangela amankengane unyawo olugcobe khona kunquzu kwaxhaphazela izisu emadodeni uyadela wena mntakajomane ngokuzuza inhliziyo yenkosi uyadela wena sitama esidala wowulala nenkosi endlini baciphisa abawakhotha lavela igama zivubaza amadoda siyazi siyaphothwesa uphaphele gwalagwala ebemkandumiso ngokungapholisi maselo wayishaya shosholoza inqole emasondosondo ibheke kwelikabhanana isila ingubo yesizwe inkunzi ebonge phezulu esimele wayiwananela emanxiweni akwamdlalose khona kumanzi amnyama inkosi evunywe udubazane khona emgojane inkosi evunywe ubiyela khona kunqekwane inkosi evunywe uxulu khona kucandolo inkosi evunywe untema elunjaneni inkosi evunywe usikhakhane khona emahehe inkosi evunywe umbatha khona ntaba yenkosi inkosi evunywe ubiyela khona kunongalaza inkosi evunywe ubiyela phezu kwesansi inkosi evunywe ubiyela uzulu luyaduma inkosi evunywe ugeja phansi kuMoyiza inkosi evunywe umntakasikhakhane khona enkanyini Ndabezitha